kan apagdua-duaan, di ka sasaad nuag bibiyag ka ti sidong di maysa ngagsyuman marukod agdang mo ken amin atignay tagabasitan nga rimpadek agbalin sinagubsang bukod mo jay suli no tiempo tikaan anu samtay sobra tay su ngamin ayati kay karyang trabahong amin anadagsen dusa agsasamusam ket bagin mabibineg kudut anarway anyayati sa ibek mo tadi namet ngamin marikna kadawyan ti asyunan bukod na timang dusdusa uray ni tatang mo tinapay mabalin abing yan iti bibig na no agalipungit urayem ti dusa kapilitan nga ni ama agib turlata detoy itibiyag dakam nga wanti gasat na naipatung aglak am na dawel